manyatar ho muntu ndijo akubasha kugira ngo terekesho ngo yotokoragana noreba na nyowe Mukama yachikora nindeba ngumwena mwana somukoro ababisi wosha yariwe nitwa gitoro mungaro teishirema mukama katira banawe na kino celebration today ay anuko bifu kwa wazuriwe wena soko sarugo ay oya anete Mukama abakizo mushana gwa mishoje Mukama abaherezo businge kandi obusinge bwarahanga oburengero kwitegereza ko muntu wena burinde mutima yanyu no bwenge bwanyu mugumene mu manyarahanga ni mukunda no mwana wa Yesu Kristo mukama wetu kandi omugisha gwarahanga tateitwe omwana no moyo rukwera omugishogo guzahamagara ganyimwe abateranira omugishogo guzariwe kachaina neka yawe yona omugisha gwarahanga gutabargaho gubarinda obutosha gubagabirire okuruga hati no kwisebero byona. Amen. Kachaina nija no mukazi wanje alyaho mwebale munonga kandi okundi Reverend Boaz Chuleti munywani wanje kandi bengana Jifure twashemererwa kushangaha munywani wanje Enoka nashemererwa abandi tika bamanyira amazina mwanje Boaz twashemererwa kushangaha Mukama baherezo mugisha mwena izina rya Mukama risimu owishe mwe speed we nyenda kuzowe Nina mani, no za kukakasa ngo nina mani.